Me mo akwa babiem. Afia amankwa tamako. Bedroom health tips and a washer. Yeah, and 5 minutes be an edu nkoma afa ya pomuden ho. Na watch no ye fa topic ba kwa ne akasa. Na watch we mu ye kasa fa infertility. E ma ne mema ba ye gina ma ne wono mo pa so. Fi say ba ye ya na ja abaya ade so ama ye. Ye ne Dr. Isaac from Pong and a AD enkomo yi. E no obo ne so kire ye ne ye behwe courses no. De na courses ade no kra. Fasedama endpoint Homeopathic clinic. On mother Roma and the AD enkomo. It is all yare for Dr. Dubuatia obejo so. Dog ya mo akwaba. Ye na sepa infertility. E won for man ye di. Then one am so board to fa kire ye. E dey na courses ade. Well, endo anu me ka say nyema bebre de timi boa ma wo ho be di. E ma ye fa hydrosalpines ye block fallopian tube ensuo na gina tube ni mo a block no. I don't know. Yeah, here no causes and should I need particular cause the baby, but infections ni ba. No one really treating na what child. It may travel go tube. Na my inflammations are cause tube. Na nsuo etinye gina ho. Na ye de no bato ho. Other nyoma bi etime boa na ema awo ho be den. Another one am pese be di ho komo. No is a condition bi a friend PCOS and polycystic ovarian syndrome. Because a polycystic ovarian syndrome oba unkosia na every month oba to kosia na o hihye for every month na wato unkosia no nsuo etime sei bi. Sei bi na wanye na hwea na nsuo sei baako. Na when you and your friends when you ovarian cyst and a single ovarian cyst ovary could be a developed cyst. Oh, I child it may affect other ovaries now a polycystic ovarian syndrome. Into a polycystic and because you have a brain and I say now about because you didn't say there because you have been over to a bear mamma spare my what meaning is yama who said me up about a banner sign and also to be one one bed in na polycystic ovarian syndrome mostly the other by hormones hormones ko na ye ka fibroid ho asem eboa ma fibroid ni estrogen ni progesterone no eno a se ko broso bebre a ma fibroid ko ma na nyi no na esan boa am we develop polycystic ovarian syndrome and ovarian cyst idi iti ya ha e wo he ni ya my fibroid bebre na no esan ovarian issues ovarian cyst idi polycystic ovarian syndrome idi iti se o nkosia no so oba will be on the left, it will be on the right. So left and right ni nyina be develop polycystic ovarian syndrome media. It is said they are ligating tube na pepe still uni kosia papa bia wo beto ama be ma na odi ahia. Nti ano so timi boa e ma awo ho be de. Nti se wu se wonya sa 60 bi wonya PCOS bi wo awo bia mu nkosia mu ni ade a ense se otena ho so wo hwa wo de a e bia mfa wo nya hwe mfa wo nya hwe a Ye no mfa wo fibroid the intimi nane cancer by your ovarian sister etimi ovarian cancer nti se wo se ovary na develop cyst bi na se wa anya no hwe a eye de etimi dane cancer ni bia de a ebetimi anyini na abaye ovarian cancer amana ba be ha yie pa hye so efa mame nti na no no na mepese ye behwe no na ya hwe no in a brief manner like that na ya hwe atwas okay Adom mama your contact fa number no na answer na no your branches ni bi wa aka so akuma se sunyane na brekum number no 0249200555 ma we mfi ye na ye hwe awodie mu ya we ni nyina ye ne awodie mu fibroid and any fibroid expert na nka sai awodie mu ya we wa bras kan twa bi anim na mu je tro bi anso so enka yeah that's it so Dr. Isaac from Paul na would say no enka no na die ne na wotwe mu nkomo nyina gina infertility eye mma 5 minutes won say ya nche se be ye o kire nyame ya doma ye be sa to asunti Fasedama endpoint Homeopathic clinic on mother Roma number no was screen so far now they need to promote now kwa wodi wo hwa afia amankwa atamako e be session Yada se ye mo kwa babiem Adom TV bedwam dwumadie no eso yada se umra no wadaje a wode ma ye na wotwe mu se de wa wuni mu no health tips ye kasafa infertility ho no enra ye hyase enne ya to so bigidi ye se wusua de pa wadaroma ufa contact no na fe wafa sebe ya 5 minutes ye nche nto chena sabre no a wadaroma no asa kan ye ho na ya to so edi sa enkomo no faseda no ema endpoint
Homeopathic Clinic one mother room and on boy chidoma and commodity say ye no ye to me de banti ya bia ha wadwene na yakọ endpoint ho ne tichu ne prostate no a wo ye scan ni free ma mema no the straw fredox CA na no enkasa ma no so sa check ya wudie no mu wa hwe se bibia ye kama se be ya ye angel foforo no a wo ba no oba obenya ba bi papa bi ada nti wo ne endpoint Homeopathic Clinic enkasa ya bia ofre no a obeje wo so ochena 5 minutes wadaroma no ake ho na yato a ye nkomo no eso medi afia amankwa tamaklo